I can't tell say do ya what be a yani Adom 106.3 FM came to my epmano and the peoples from Jumedi every bo piao na and some of shop bono near cost one potem wa enyo come up and 40 no to amano and for my seven no say dachi and asante akopim ewo ama here do one potem one ye ko tie some amount 40 some potem wo e woka e de cha ban pen 106.3 dachi People's Forum 2024 the first edition and yedi ebremo many will say me wo Adenta constituency amrahia Barrier East ho and as say me wo entia yensa kaye and say ubedru ha kwan ba ko efa so de call mo amote Barrier East ye hospital hotels and the residents ahodo amote no yade a ekwan a megine mu a wo hwe yi efiri ekwan na no pe na say ufri main road no ba na je say wafa o right hand side na je say uwura community mu entie ne say yade a obi aba beto sa ekwan no a wodi kan sisa anua begu mu a enche bia nipa no na wo be develop asase no akwakoyem say Ghana ha no emra no ense da enye dwuma papa ekwan nkrofo no kira ebi atena area ha be 20 years ni a bebia ekoso wano nanso so enei akwakoba ne say eyade a obi aba beto no na che say wo ba be develop asase no ye ne community no ebedi nkomo landlords association landlords and residents a mo wa ha mpenyinfo a moteti area bia tra be 20 years sankrofo nyina ne ye be pe kwan na afi ye ni omodi nkomo ayade adodo na ese omani abre ye de ko jan aboyeti ahye kokko esa ne se wono akiremu a se ekoba ne se enei ha ye jai emobi si sudan anase wo develop ya wona ete sa area ha nyina nyade a woni ebetumi akọ wonfie mu na che se efia hudu a omoasie no se okitaka hwibaro aboboya ana moto a anyade a obetumi akonti nipa na obesi ni dan so obeti e dia cross road na che se road no eyade a ya block no mpenifo ne wa ha no ye bepe kwan na afi ya ni omwatwetwe nkomo nanso ansa na no uhwe sa somebody here wa ha ya obo se eye hospital bi Hosanna Health Hospital Hosanna Heart Hospital ena wa ha nti uhwe a na che se ekwan ankasa ye ntale eye mfutukwan dada ena hospital nso si ha nti wona yare ewo saa empatemo nyina ho na okọ hospital nti ekoba ni se nei se yesi kwan na ye se uyare a one travel anaso one pay alternative route bi amfa ebeden so betumi anya ayarehwe ye ne nipa hodo no entwetwe nkomo nipa jomo betra ha no moto asase no hwan na dey kan ton asase no maamo me say obi a efre no akwete ona ton masase maame bi mu nso ha say akwete omo ye mienu yomo ye nta akwete ni ne wahi any other guys bi omo kambusia no but we aye kan wan sem se ne yati yenya nti ye say obi a efre no sifi ona ebeton ahanom enu enim nti de esia ni say ekwan we eno ani kwan a ekokuro ni mu na sebi mbemma wo kuro ni mu ye ntenase ma obi embeto ekwan abra mbemma wa ha ba no ni ekwan ye de ye nam so ye de kokuro ni mu enti de eka no enye road enye plot eye road na ansa na mo betu sa na mo ye mo ni assembly na din komo mo ko assembly ho no de assembly no mo ka kire assembly no se ye komo ho ye ko ka kire se si na efiri a ono na hwe nsase ne yi wa hanom no no ka kire se onim se obi ye bibi sa se opesobeto a ba ono ka kire nipa ne se onti ma ne permit enti nipa ne kura de no e de ne ko court ne keka ona o ka kire court se o se e ho no ontimi en ma obi use to say plot enti community no nko so an use plot no enye as road eno ne asem no enti ye de ye see whatever ya to asase wa ha ne de o say nya bebi fa ne eko eni wohwe mu a kwan ni bebia je se hankwa me saba ho but ma me ne opanyin so ntwe nkomo me ba me hunzo wakita dade ya che o ten sen enya community ya na yewo na nipa no person or develop because e rules and ntino yen so esi epne
nti so no so osho e be ma yes ye twen no yeah osho e be ma say because almost ka number tinya for langas abaho no mo dia yenso ye langard yenso ye twen no nti na ekita ye weapon no nti so no so wo omra ye twen no ebra ya sisa enoma na egu ekwan ne so no mo se mo kwa assembly woni assembly fo no kodi nkomo na assembly fo no ka kire mo se aha ye kwan nti omo ma nipa ne develop sa na tie omo se aha no so far as aye kwan ne de ye free say betumi use na mayan pene so bia eba be block kwan no say or develop kwan no nti na yenso ye ni abre say so far as yenso nya we say aha na kwan ne de ye ma obi mbe develop. Ye be nante akwakyire wo kakra ne ahwese ne a eho no so etie nti ye nante kakra bet na wo ka bibi say aha no eye aha ne eye road ye ba ha 20 years nie ye ba no na bebia ne wo ye fa nti ye bomodia na ye kre aha na ye ba ha no na nsuo light ni ha na landlord association for no omo ada roma ya omo bomodia adi light afa ha no afi de ye wi ade no wi a wa be pie ha se ne ye wudie ye pini ene ohina nti obi a be ba ha no mu se be krimisa ha se ne de no yensu ade a ye wo ye munum ye be ye apie sa asem na na meka nti be se oba no ye ready ye be hia no nti ye bibi wa ha enye se ye gina akwa na ye ba ye nim ade adikude nti aye wa ha ye ade we wo fa ne se ye nye serious a ye serious on pie wa ha no ye hwe ade a ye be si wa ha because wo hwe kwan ne so a bon se e ade a light post ene ade nyina wo kwan no so a de kwase ho ye big we ba ha yeah landlord association for no yeah na di ade we hotel bibia wa se ho no kwan we ya na mu yusu yeah former water director so aha no I road we are no you so call ni offer ekoni fie ti say o block road na enfa na nkofo we be fa so akọ mu fie na je say nepa o tifi ha no say wo ba ni fie asebi aha ya no so fa wura ni fie na meaning say na ye block sa road ya na se si dan nepa you want to me nkọ ni fie nsio to ahaya na nso ni nyina efa nso afa ha no wo ha nkra untumi kra gina nso na no ti se nso no to wi ansa na obetimi nya kwan kra akọ na ye plan se kra ye be ye gota na ebe bu ankofo ha kaka afi de wu ba be si asem no kra ba chew ye openigase bibia boko de nyame adom bibia boko pa so tempete but mani abre pa mabetena ha 2005 205 na better ene wache enwira pa ha nyina enwira ye na ye de sekan na dodo wa ha sei ye de sekan na dodo ansa na watumi akomu wa ha enne ya ye ma ha ye kuro wia so ba beto ha na se bi oni oba na fa hin fa na bai ana ogina kwan no ho a ye kwan we ye nya bre wa ha pa ye mpene na mpene ochina se mra ye adwuma de ene mra ne nsore ye hu se mpanyinfo okuro mu ha ye pese ye hu se mpanyinfo okuro mu ha ye adwuma because ye kwanya ya tena hanum fiti me ma tena fiti 205 I tena ha hwe ha ma ne ha ye se o obeto kwan ne mpacho ye kwa ye mfa ne yenko ye mfie ye be kwa ye mfie a ye mfa hinfa ye mba yare a hinfa na ombefa ye nyire mu kwa hinfa na ombefa ye mfa ne yenko ye mfie ye ne ye develop aha ne light ade nya ye tuatua sika kanka ye ne ye tuatua aka ne ye ansa na ye se ye kofa budeza bedwi ha nne ya develop ewi o se wa ba beto ese nso wo sika nti na woni sika wa asam so na ye nne de ye se ye ne abere wo pomu ha se wa nya ya ye so ye nya da brebre ama ne ma na ye pa ne se ye benya ye nkwan because enye land a ye si dan wo so ye road nti ye pay ye road asumdwe mu boko ye straight road akwa akosi ase ho ufi ho no ma down ho akwa chichichichi enya no ya se ye akwa ho ne ye betu akwa ye do bakwa akosi ye down ho akwa ase ho pe nti ye mpene china ye nkwan enya plot a ye si down wo so nti so pass ase dia onko ba bi foforo ye sre na ma me so antwetwe nkomo ma me bibia boko de yes wadom na wo so ofie no wan fa say me fie no an ne Victory Bible Church ye what 28 208 ene ye bi mu ye ba ye data we no mu wa hansa na ye ba ye enye agro nwura say ye say enkrafo say call me bi ene call me ni wo ba be no light association wo ba form wo former chairman
nego echiane no wo form association ye manemi no wo ke bene no mi ameke ta ba hwe bi ne ni je no ko bibio chairman nego ifita no wo low was spread fair was respond was level fair na meke ko kloba was scatter ko any mami antiros na ho ne no mi tape deleje no wo fe e wo ani gbe na me wo container ye fe ifita muni mene block factory then wo ba bon light fe mo wona shinja me e ha wo aka wo ke light post amamu e wo ke mene ni moko ka be ba he bie ne na me ho ame ha mo ka nu dile wo be ke ba ne ke ba no e ka wo ba fight wo ke le ba fight bie ne wo gbegbe ne wo ha le gbene wo gbe he wo ha le wo aja ke be ni wo ba no me no light no nu je government ni ha wo nu je government ni ha wo light wo light wo vote wo standing wo he light ke ni bi wo ma hie e wo ametebo ko nya ba kaka me ho bi ne ni wo ba pele no wo ha me mene wo gbe he mene wo gbe he wo ka me bi abeja wo ka wala ba flo no no pagini ni wo ba ka me si Kristo wo gbe na ma he ne ka gbe na ye wo di yes e wo no jinu wo ka me wi na se idea no akwa so openi uzu ti area me pa cho am ti area year 2000 am to masasi wa ha si 2000 na me to masasi wa na ha e bush pa se ka be twemu a just almost 3 hours and sana bi aba betwem na ye gugusu na ye bank akra siesie area no mu ha ewia na wu nimpa da se no abegina wo se ekwan ibi wo ye nipa kwa na wo gina haze a wotimu se kwan edemu ko na wo adwin be na wo utima obetimi abeton kwan se waton asase enti ye ka se ye ni abrepa enti so se wo ye bema yeso ye etwen no yes enti na kwan we de ye gina as a road eko ye fie enti kwan bia so de ye njai ha ma no se ombran be bibi wo so ye ni abrepa ye ka sai but muko assembly na asana association muko assembly no town and country planning for catch them say we eye kwan ana se asase omoton okay officer no omo ankasa omo bai ye ko ho na omo bai omo hwe ade na omo bai omo ankasa mba hwe na omo bai no omo wusumuti omo say obi see a higher plotter and obi abeto ha then na odwin o ti ase sa omo bai ye ko omo peni baako every almost regional headquarters e bai ye no mo transit na de na nka omo person mo ye no say betimi nipa iska na o use ye na de to ho no say betimi etua ma no a ye ntua esi da bi akwese wa koto duane apro de na enti no we hu sa pro dada na wa koto enti I useless ye ntimi ntua ho ka ma no eno na nka ai for epese ye but enya de betimi ye niska sika ye wo nyara no na edi develop ha ene amenu ka sei ye kania no ye ne de bai ye upgrade mpo o hwa ye de post kasi aba ya na echi aka draw ye drawings no modi ma tender mo na GOG ye aman me de ye ba ya workers comfort am na electrical company bi na eba omo ba ye kania aman ya na yi bottom sika ye de sponsors ade no enti no mpanyimfo no wo ho no de yes omo ye nipa ye ti ase omo ye nipa obi akona ko kan brofu ya bia no ma ye de omo person be ti ase ama in a way by yen ye see aha no ye pe bebia e be fa akọ ye fie eno na ye okay senia Asem no ya kono wo hwe ekire ho ne ade na obo say yes ye kwan kasi a edam efiri ekwan no ho a ebesen ekọ ekire ho no ho a but mame osu ti area ha bebia na nka nipa ne pese wo sini dan no ekwan be na be fa so block wo ebra wo ntumi ngo vie mpacho ho ne kwan ya obia fa obia ha ne kwan ya obia fa ye wo ejuma bebre wase ho ye wo hotels ye wo hospitals ye wo schools ye wo mosque nipa bebre gu ho ha ne kwan kwa ye fa so ko ye fie nti obi be to kwan na no ho na wo block ya ye nim se nipa ne pese ye huri na ye kosi ye fie na se den ayese Ghana no obi asese obi ade mra na hye ne nsa
baby a obi abehu bia because aye kwan ho nti me pese me je na me see me nkwa me property community ha thousands of people na wo ha na nipa ba ko pe be blocky road asi ne shop wo ho na ya ka ne de ya be ye de na yakoye fia na yakọ adwuma nti ano de ya say emaso Obeni we de be me na won twi nkomo kakra ahonde ho na ozo fie no won emphasize me u fan say a u ko down kakra me fie wo honum na ozo ehya na ofa ko fie sometimes me fa ha sometimes so no me ko u ko lamb farmer aha me to me fa but aha any main road no linki ye to honum u hwea cars bebre efa omo dodgy traffic trotro dodgy traffic efa na menim adwin kra ewo bi ntim say every time now almost started ton assassin no e kwai we omuton this side and omuton this side adantina omanton assassin no every junction honum omuton this side enti omo jai aha say aha ye kwan omo ton assassin no ema ye no omo hu say aha ye kwan na ene aha a developing no obi e ko say obeto kwan no wuko down honuma e kwan bi wo ho the same thing omo ko block here ya sisi dan community na develop we anso na be ho no ya hu say obi asesa nua e ko go ho ye ka o asidan a block kwan no me nche ho no no link bi wo ho no ye hwe a papa bi so asidan but ono e wo komanse ye hu a o ma be chen na asase mo e ka kwan no e ton ye sori tiaye se enye ha sinne si chira ye wo ye ya o ma jai za kwan no the same way we nia e wo ye nim ha no ye njai nne ye njai chira because ye to me say emrani ye duma nkwande a ye ka say aban eni mra no endi ye chi ana anka ye ho na ohu a de bia omu fi say omu wosika nti omu di mra no ebe hye won sa ye sra aban eni emrani say emrani ka ye ho na ondi ama nkrofo a omutik sa community say omunko blocky main road no link ye ekoye fie enti ye ni abri say o se wo wasika ye wo bema e wo community no say o pe a omra won fa ni a o pe no won fa langas ni mra abranche e wo area no ye behwe onu a obedi nkunim okay that's it Bibi aboko. Oso ten sen. Me pa cho bebre. Me bo fa wa gbene. Efi ai ma ya ni je na ni ba bi nchon. Ni nye ni abati gbene ka tie gbe ma cho. Ni kwa boni pension association. Eni nda ka se ni kan yi sin be no ke mi hu ke sapato eje me. Kan twa ka no ku ka avnipo. Ka ti gbene ba agbemieta. Wo mi pa fa wa ni ne le ba no. Wo ha ne ba no kula mo ni ho ni ne ganyo bi di mi. Mo e ba mo de tefi oten de ba ti eko na choke ya ndeke tuama abama no e ya sikpon ogbe je ngbewo yo eba sikpon eje aba he eje me je ngbe ni acho no nibo oba ho aka mi ni fi o oba ho agboro ba ho pioto e pa na fi o fa ne bi encho ka je na bi encho ke ya si a mi pa fa nye yu am e ke mba bi encho ke ya si agbe ke ni cho me ni area mi ake mi ho ka no ko ba fe mi nye bo akwa mi e wo ka ti gbe ne ngbe ma cho we mi pa fa nye bi ha wo pe ni ene le wakpele nkola wakpele obini bogori e boko yami adom asa wukura de bebu no ntidi e koso no ye ana wani tua ohunu ebra muhu se ye de anua ababegu wo no mu pese mbehu nipa kro de anua na begu wo ye pese behu nipa de anua na begu wo
but association leaders no eko mu no mo ko hu nipa kro e no mo ko report to issue no ma Adenta Municipal Assembly for but mo ko ye no nipa no ba ho no mo bi e no mo betena ase e no mo ka che ne se de nti no wo sika no on toto boot no na oba beto ekwan na lead to the community. You see, an association a petition Flagstaff House. Emma Flagstaff House a petition Adenta Municipal Assembly said they shouldn't allow anybody to develop this route. And I think one man called Afriye has been compromised. So now he is doing like white and black. I know they want to make us be compromised. You don't have any evidence to that effect. No, according to what his attitude. Last week we went for meeting, and one of our professors, Professor Akpalu, called him. Professor Akpalu called him, and he cut off the line. You see, it doesn't show respect. No matter who you are, no matter how your position, you have to give respect to people. By conduct, you know, Ufe said he's been compromised. He's been compromised. We have same issue down here, just here. Road has been blocked. When it rains, people can't even go to work to their houses. You can't even send your car to your house. You see? Before no na a dying siho. Before na dying siho no mo. Na hoya obi asase. Dabi hoya kwan. Former water works director, Mr. Mengo, opposite his house. You see, so we won't sit down for anybody to come and develop this road. We have men here. If you bring military, you have military people here. If you bring police, we have police people here. So they shouldn't try. They shouldn't even dare. We won't allow, even the youth in the community, the eldest people can sit down, the youth in the community, we won't allow that to happen. Because I've been here for 12 years. This is the road I've been using. This is the only road that I've been using. So they shouldn't dare. Thank you. Okay. Obeni. Yes, sir. Who done who parents na tia? And I said, my parents, fi was here. My younger son was shop. You are better now for the past 15 years. 15 years. And I just watch it. I hire near fa. Until you ain't see us yet. A moment, you know. Omunton. A coin. Oh, you're there, coin. Yes, so I walk. I mean, he said, yes, you're motor winning. Yes, you're coin. Yes, you're motor winning. TNT as yet. And said, then was for 2 coins. And one of the quite a fuck with you. Coin we are and your fuck with you. Ufri Madina, baby, Ufri, you see what junction. A higher no be fakufi. A higher no be a fakunifi. A high coin we are no be a fakunifi. A higher nim. In Pato, ye nim coin be a fa. On your overhead, my cry, see and pay. A we are near pay. Ye coin, Yadamasi. Ye. Mamma said, I'm in Menos on Chimco. Bibiaboko. Utene, Ufi, me mechanical asino. We baby aka is mi shop ade be feel about it ela baba transit you to me feel about it wa asase wa be nya ho ela me beto asase wa 2007 ela me beto asase we e feel we ye kwa we ada me faso a me de amanfo de ka fie aba o mu feel about it o mu fitesi o mu fi hinfa ahaya no mo faso amoba na ade na ba beto nkwa na kwa ye temia ye nya ye faso ade na wo nkwa ba beto nkwa no ya mpre ba nto nkwa ni ento nkwa ni kira nti ye diable edipa da o ton nkwa ye hu na nka ade a be na ye bidi nti se de ye gya se ye mpre mo bi anto nkwa no be da se okay mama mra na afi meni mami entry nko mama bibia boko Adom boko so enya boko edien na aba se ade aba ne se kwan na ye de ba ha no kwan kese a efiri ha ade kɔ ahyeama kwan we ekwa ahyeama na ase odi nyina nsuo ho oh ya ba ye no mi kunu ne twa kwan no former chairman on the twa no ye adwuma wo we TUC wo ade mines on the twa kwan no light obi bia o ya na ye ye na sa kwan we die ye besi na enye yie 203 ni ye ba ni ye be start see dan no nti ehwa ni afa ni ye dia besi ne 203 ni ye bae nti ekwa ni ye twa ya faswa abesi ne nti nya afa ni ye besi no ni oba ba beto bia nananum nyina abam sese ye tewa ye gi nananum na say ye besi kwan ne dia na he ne ye fa dia akofie miwura na he fa pa ne ye be fa akọ na sa kwan ne dia enye yie
Nti the only harm ebe koso no say ko ban say ene yesi kwan na omo ti sa area ha nyina yenya alternative route bi obi aha na ni me na de ne wa kire ni nyina ye fefa keke aha ni me na de ya ne yetwa ya so ne yebeguso aban meguso ma ya ne aban no ya ne yebeguso nti na ho ne de enye yie se obo ho baabi a wo kope baabi ma nkrofo no omo nton ma no na ha de ye nton Mama no treating come but mama nkai won so say utie yen e o Adom 106.3 sanso e na wo tie yen ka ana wo hwe yen na wo say tie yen e wo Adom TV so e na ye we your friend saying Adenta constituency e na meni wo we me dey kan ka kire honorable Ramadan the constituency anyway I am told say this issue have been brought to your attention as to anamo wa to afa ho no but we also want to know but mama also tia me ba me so what dia trentwi ya kama me wo to butu me ka to butu fo ho e kwan ne de ya mpene kire se ne de no sa de fe no area mo e kwan ne de ya mpene kire se me betra be 12 years ni e kwan ya minim si ye frese to butu e kwan ya dam a e ye to butu no ene ha e kwan kase a e da ha ene ha etise nipa ne se de sika ba na so watoto butu kwan we ya yen ye mpene ye mpere kire se ekwan no eno na boa yen eno ne yedidi so eno ne ye bibia etisi ye kase ye begja kwan no mu dia ma omo dia ye etito butu akasa na echese ye akase no ye nim dia no chese nipa no wafate etia so ye mpene ene ochina adechie ka ho etisi wo so wo sika so obetwe manso a ye nso ya boa ye ho ye twa no si ye begja kwan no pa ma no so wo sikani etu obetie etia fa ho dia Ghana no ye nyina ye dia o Ghana ye nyina ye dia ye ntira ha no mo ema wo bi mfa de sika emetie etia fa wudie so ye nyina da Ghana ye dia etise nipa ne so wanya ne sika wanya ne hotam na so so obeji tobu to kwan na boso a ye mpene efisa situation na omo ase no obie ne hono ma kwa we won fa so bie bebre wa cars hospitals enyuma bebre wa etise wo condemn kwa we ya ye besi dai ena kwa we sei etimi aye bibi e wo area mana ye yie akwan ne ye mpene de eto so mienu si agi ye kwan si hono ma ye be presi ye be ka akwan ne so nyina ye hia kotal abai mlem no ma ekotal efise mfuturo na aboy ya bele me shop wo kwana no me ye meti anu 2 days kwala efi ya bele ni mfuturo aban ye srawo ye nsada ye nsa yam area ma obi afra makofo ado efise obi anim sai me de me wo side me srawo bla na be ye kwana ma ye no obi ehu sa akofo ado na ma ji ato me hoso no anya di sa keke na mo medi a me de ba di mani mo anya mo area yi mu eti be srawo bra na be boa ye na nipa na so wode ni sika eti wode betietie fa hodie so no yen yese ye ni abere ye mpene me da ase eja me ba jo be me na fe me misa o question we me hwe senia ensem no ekoso area ha yesi higher kwan eye enkrofo kwan but the emphasis me hunu ni say ha ye kwan no mumu na mo ayi ni kwan anaso obi asase na aba beda kwan ana yesi pentemu asase we na wokwa ebia na obi dia na mumu dia yi kwan na na nipa ne so ba bagina dia ana mbacho enye obi adia ekwan no enye obi a kwan layout a obi a fa ko ne fie nti enye asase a ese obi to kwan a ese enyina fa obi a fa ko ne fie ye wo hospital ye wo bibia oha ye wo mosque bibia oha nti de mi penifo aka no eno anu no ye mpeni ne na ye mpeni ochira. Okay, nti say mo ti area ha no me ba no almost 15 years ni me ba no almost 15 years ni nti de mi penifo aka no eno ana ye de be ye adwuma kwan a obi a fa ko ne fie bisu me shop wo kwan no me shop wo kwan we hu nti access to everybody in house or access to obi a fie ti de wo ho no balance ya kwan we eye major road ko asaman atadeka ti do to asase no watwagro meet kaja me mesi watwagro meet me ni begina ana obani utra area mbe enfie be yan me ba na ye de dade e de twa kwan e de ba wono wasoro ye hwan ende ana wo si ana wonya ba bia gina eti wonya obi a me si obi si anu no omla
yigina o twen no asem no ya kese but say mu amuti area okura de we young say ko ban say obi yare ana say bibi atu obi na mode ne ko hospital be na mode me chamu nyina patch say awoka obi a wo ba anyam na awaka no a me na meso ano ana wo na beso ano ana me frɛw na fa de se wachi kwan no mu me twa kwan no bibi aba mu nya hwe ye nam hoi ye nam hoi aha mo te fufra wokɔ akɔgye lancha to kra na edi na kɔ 3 anyefra kɔ 4 5 adai wa hu do mo ye no tese no anyefo no eye tu na okuro no etu kɔ we hɔ a wesi kɔ we hɔ ukɔ ba wesi kɔ we hɔ no ene de ye mo kwan yo ye nsuro bia wo to asase no so e be ma no wo se me se akwa nyame me se wo mla me twe no okay hospital wa ha no ehifa na wo mu yari ehifa na moko pacho ba ko wase ha ba ko so say Hosanna Hospital ene e wo ho me mobile money shop e wo sa junction so baby am start we no mobile money shop e wo ho e kwan we ya na obi afa so ya ye start ya ye nya adwuma bia wo ko we so no eno ana yeso ye di ye kakakakra ye di boa ye ho nti sia se wo be block kwan we ya nti sia ye man ye be ye den ye nko gina lori kwan no ho e ma so nti ye sra no nipa na obeto kwan we de ye sra no se e ba adwuma no kwa bia ni ho edwuma ni okro we so eno ana yeso ye di twan ho kakakakra e wo okro we so nti se wo block kwan we se sia na nipa ntimi mfa ha ye be ye den ama ye nsa akoya no nti ye sra no hospitals hotels nyina wase ha eno ana yeso ye di bo abai ho kakakakra nti ye sra no e kwan we die mani nsi ha ye sra no ye pa na cho e di nyame ni pa na cho mani mba ye sra no be da ase eja ma me wo na fe ye nhwe na ye mpe kwan bi so ni ye fan wie wo so ti area ha mbo ba cho me te dan ho no mo enti shop nsusu niwe okay enti se ba no se ebia ene anadwo ho dodo wo ana ebia nkola ne ebi ho dodo wo mo a hospital be na odi omko hospital de omko no ba ko wo dan ho na ada wan so so ha no mo ba se omukro su saa kwan we ya na se ba se bi akọ ha so na bibi ni a ba bia ni ho no mo a obetumi adan akọ etim de kakra meka ne se nipa no watua sika na ma nipa kra watua ma na sika na bia odino oni nwie onko je ne balance mom efi se ne mom na be boa na se be pre amana ton sa roadway pa dia mo we mana be develop ha na mo de me ji se enye yi sa mom community no mom pene dabi ye pene we ye fa nya politics because wan kasa wo be mo hunu we nya politics asem wan kasa wo hunu wo hwe area ha dan so esi anya dan ketwa dan akase pa so na tese esisi ha na me question inside you wo hwe building yes ho ya uhunu dan yes ho na utum say ye big building enti wa wo hwa bebre wo ha enti no e be den so bi beba say wa to ha no believable enti no ye be sere nipa kro no ankasa ntu ne hofo ene mo be boa no ba na dwe so the police na soldier ba no mo ye de ye so ye nkwa ye so ye ne be den e be hia okay merci mame unwie uso utini se ana utini se bajo mitini se wo fie no woni se mi fie wo ho mi shop wo ho oh okay nti se omu block kwan na e be na affect wo shop e be affect me papa because mi kokrom ko faniama mi ko faniama mi nam road we so ena eko mi shop mi nam road we so eko mi fie nti e be se mi niama papa e wa man ya image won chanye won panye fai nyenye ho shipon ne nye ha me ni your community na fenke won panye fai ya esiba mi shipon ahon ogbe won panye fai ahon shipon ahon ogbe ni ko ahon shipon ha moku osa no ale gbe na ke ba ya esia e won panye fai amanya onupa ni yo won panye fai majin acheme won panye fai nye ba mi nye hawo akeka chi gbe ni yo bi ene won na gbe ni wo ke ba ya wo sia e won panye fai ya esi ba mi nye hawo ko ni gbe mo na ho gbe ale ke na sika ya esi pon ahegbe won pa fai e won nye ba mi nye hawo okay enti ebusia ha na mre ene nkrabia be ma ye kwan ama ene the People's Forum 2024 the first edition no ye dia ba na wie ye from dache he nana ya wasante many fruit any Aisha na trese eba na ye bedi adwuma no ema wo na wotwe ne ye side ye ni ebe kire mu ewo baby fufuro ye bebobon den so atoa so ne ahwe mpanifo a e wo se saa de ye omo hwe no mo ye ne ye mo so atwetwe nkomo ne ahwe de ntia omo ebe makwan ama obi ababe ye de wo ye no
Manuato Macrao.